Praise the Lord, hallelujah. Lam sogo norok jotono, okaplay jorabo, kaito kaham, kaito kaham. Fadi, kodoko ke hablaya na laibo. Hallelujah. Praise the Lord. Lam sogo, Amar Tripura, kaito kaham. Lam sogo, Alpana, kaito kaham. Lam sogo, Takuk Pradip, kaito kaham. Bukuk Sheheli, kaito kaham. Praise the Lord, hallelujah. Chungalam bakulok layana, John chapter 9, verse ngake 1. John chapter 9, verse ngake 1, sangkulok layana. Yes, kaito kaham, Shehli te Rebecca, Bukuk Puspa, kaito kaham. Hallelujah. John chapter 9, verse 1. John chapter 9, verse 1. Hallelujah. Friday? Korok sosok share clarity. Comment section, no? Ang purinay, as Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Okay, Jisoo Kristo koroksa borok by malaika. Okay, nokha a borok bahai hinke achai puruni simi mokol nugya. Okay, achai puruni simi no o borok mokol nugya. Verse 2, John chapter 9, verse 2. Rabbi, his disciple asked him. Okay. Bin disciples rogbono sungka. Rabbi, honey. Okay. Why was this man born blind? Tangile o borok. Tangi o borok. Asai funisimi nugya nganikalai. It is because of his own sin or his parents' sin. Obatamo o borok saya klaima bagida. Hayakaba bini buma bufa saya klaima bagida. Okay, borok sung like ya. Bini sagri rogbona hahinei sungka hodakra. Saboni sumsok by boba fula engai ma asailang. Bini sumsok by da. Eba buma bufani sumsok by. Okay? Obviously, borong ni thaniwo prosno asai kya, prosno sangka. Okay? Borok koroksa mokol nugya asai prunisimi. Tabuk sagri rok jishono masangka.
Sengino mano. Okay. Ketabu seng naikep seng mani kaham no. Buzina bagay, sina bagay. Okay. So borong ni seng mungo tamo. Borong ni jisaya klaima bagay dia. Haka bini bufa song ma bufa song saya klaima bagay dia boba mokol nugia pula enggay asailang. Okay. Aba hake borok seng like. Tola seng pori pagangke seng nugo. It is not because of his or his parents' sin. Yesus Kristus ansari ka logi no. Bini sumsong ni bagay buya. Bini buma bufa saya klaima bagay buya. Jesus answered, this happened so the power of God could be seen in him. Kaito ni fan, kaito ni sungsasa bini sakaw nukzak thang. Verse 3 puritunga. Abuni bagay se. Okay, abuni bagay se. Hwnwi saikna ka Yesus Kristus. Yesus haini saka bo fulang mani abo bini sumsok buya. Buma bufani buya. Kaito ni fan bini bising tui nukzak na bagay se. Bo fula angay asayo. Okay, bahai. Kaito kaham. Bahai, norok muktri kaham daman ka. Norok pong aiman iya gulo kaksang zagda. Serang zagda. Tong thok zagda. Complain rok to de tong. Gerida. Okay. Neng borok tini. Abo ceklay na di. Reason hinggang ke. Tanggay hinggang ke. Jeng Jeffrupa no saiman thai. Tini hai na hai sal ketalobo kai to nijari. Enggak man khaba. Hai no magnang klaina niya. Ozora kaham no. Okay, samungo funang nani. Okay, kai to lobjak naijat abo hai samungo. Amen. Kai to kaham. Okay, takut groton, kai to lobjak thang. Okay, tak buku Rebecca, kak sangjak, kai to lobjak thang. Praise the Lord. Kai to kaham, yes, takut Dines. Kai to kaham. Ketabu, norok postaro bunuk kana. Video ni postaro. Okay. Seng mung borong thani baba hai mang. Bubo hai ngang ke. Seng mung simia ber lai mani. Abo bindar tu hai samung sayang siwo. Okay. Abo ya phang ni simi seng logoi phayo. Sanai bo Adam puila saka i abni yagulo Adam. Okay. Gab thai sanai sabong ga korok ni no. Okay. Kaito kaham. Jepro sungjaka. Okay. Adam nang boro. Answer tampai kya. Nang remani berai. Okay. Nang remani berai. Mane ya phangni simin seng logoi phayo ber lai mani. Tab Adam bo saiki bika. I bo saiki bika. Tar mane boro same jaga ono. Tab saka mane mistake engka. Kai to ne against engka. Kai to sengka Adam boro nang. Kai to sorry. Ang saya kelai kip jaka. Ananakar Sidi. Kok thai sakang kele. Okay. Kai to rungka nakar nai kai to. Kai to rungka
ha chini wan suk mani slai pan kabang bo chini khatung mani slai pan kabang bo okay adam wan suk mani na berinyo beri rike ban chuan nei phia ba tei bo se bo chaya kotor khlai fisiu puila to ko khna yangai yagulo bathai sawi yagulo o kai to nangremani bere kai to no su dos bersiu bere no su dos bersiu okay amag stop khlai sidi sabni sayani bagi buma bu phada bini da o parani bagi da aro oma haida stop okay mathak dik okay ye sisuna to thangsi das yang bini bagi hai mo omok nang boro sadi nang se boro sadi okay because जों जेफ्रु dos berlayo okay जों जेफ्रु dos berlayo abo good sign ya abo kaham sign ya जों abo hai englai thai krei aga जों पहिला सिम परि फाइलाय पेरानो जहन okay chapter hanggang ke जों 9 verse hanggang ke 1 ni simi 3 jora pori okay 4 pori layan he must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us verse 4 pori tonga the night is coming and then no one can work verse 4 ni yagulo ang 5 pori tongo but while I am here in the world I am the light of the world okay Jepro horong okte ke samung khlaya okong sa verse 4 the night is coming okay and then no one can work Au rohor naini samung no sai asal tong sani no जों tangai ma tongnai hor ongai phairego afuro ke kebo samung tangai mannai ya horo samung khlaya sal tong sini ma khlayo hallelujah oro jisu christ tam sana nai tong kangke pohor keri mane nang ya prisai maya Menagma jefro sok painai afro ya prisajak mani stop ngai thangnai ambagin tabuk verse 5 ko tamsa ang okay ang o sungsaro pohor ngai supayo sekang menagda saimenya okay olo bahai bo saimia oro puilani as sungmongon bofani sayani bagida bini sayani bagida okay hakaba bumani sayani bagida haika bo olo saya khlaine aboni bagida okay stop badadik tauk meaning ke pohor sok paijak sal keseng tabuk au samung khlanya zora Oya Prishana Nizora. Kaito kaham. Bini khairok mahamzak pa pai flaya. Okay. Tabo
borok ni bwskango problem gata mo mokol nugya. Bo puruni simi asai simi usra thaibo krai. Bomani da saya, bofani da saya, bini da saya, parani da saya, kamin da saya. Badodek. Tahu kubi kuko hangkau za pohor logit. Amen. Nin personal life ko bahai no. Mia da saya, kana da ngai saya. Oke tabuk saya ot. Eka ba nin nong ni borok da saya, nin tako buku da saya. Just parang ngara siteng. Tabuk nang keplai kai tani kok khanai tongo. Kok ke obose. Okay. Azora bahai no. Okay, buma bu fanida ni sing like ya. Saya sabuni bagai botini mokol fula. Binda saya. Yesus Kristus direct saka ang pohor. Ang pohor oro tongo. Hor hengkele samung khalaya boro rok mana. But pohor hengkele samung soliu. Ga ang tong sakzora. Neng ang bai tong sakzora. Norok ang bai tong sakzora. Okay. Aro samung soli nai. Jazaga samung soliu. Okay. Aro tei tamo saya, tamo boro, tamo problem. Apa tu nuk saja? Pohor sengke ba. Menak mate aro nuk saja. Menak ma tofan tong teng. Pohor tong ma jagale menak ma ni kuno thaikre. Bok ma kharo. Pohor jazaga sok payo. Ngetau ni problem bu puruni besek kesam. Sabun darate bahai ke neng asik siya nata thangli. Adam bo asik siya di ni bono kai to saba. Do kisa explain khaila bahai ke tamang khani singya ble Adam neng boro tabuk nono bo sungin to neng boro sadi. Okay. Asik prosno kolong ma bo singya te neng basik answer kolong ma boro nata thangli. Neng boro. Okay. Sadik neng boro. Butam sa kai to nengrema ni berendar te si mana kai to ni saya berenya saya bin ke saya kerja han belebin ko kai to nengrema ni baga berei kai to ni saya Adam ni saya sekali sadi neng boro neng boda ang babu khogla kamu a boro ga dino hai nadi ke bang khog itu zaka manin saya kerja borong saya han bela ang neng yang ni tong mase hadilah yung ke ba neng kip zaka mane nini neng mani saya kerei hadinai rong ni saya han bela ang bahai no draksa ka hamiani sio hai pono dolok kisa try khainai ding ke bang try khainai khata man nini saya kerei nin dola hadinai ni saya han bela abo to bujina nai ne Tiri prawa H manjane kebang ahni sao. Tala sikla. Adola dino a sushi ang use kaya mas babu use kala deka. Ang kaje asak tomung sitra tongya. Mana kaje asak aba hai physical relationship rogang thangya ni tongmani se. Aba sa dino hanyo tongna hanu kang tong kip zaka. Mana nini saya kere te koroksa ni mang saya bunyi mang saya hanya nable nengabro sana nai. Stop. Neng boro. Okay. Kai to sengya sabrin darato hini. Kai to nono sengi to neng boro ni senggo. Haleluya. Kai to nono neng boro seni senggo sabrin darato neng H manza ka bo ni sengya. 사번에 달았더니 능 수학 팩플라잉 흔히 무슨이야 사번에 달았더니 능 어마하이 사뭉사야 클라게 흔히 무슨이야 너너 까이도 승이 있던 거는 뭐로 능 뭐로 까이도 가함 Praise the Lord 능 뭐로 꼭 잡았어요 야글로 승노고 verse 6 거락서 share clarity then he spit on the ground 톡 그때 무수까 okay made mud with the saliva
khất tình musuy a hano kepek like harpek like okay tau sengi mano tam gana gini tui rokreja tui phanna hari kepek klaiman kamubla tangile khất tình musuy le kepek klaina klai okay and he spread the mud over the blind man's eyes. A khukti baikhe ha kepek khlaija harpek no amokol kanani mokolo shili rekha. Okok sabai jisho hawo khukti musui a khukti baikhe kisa harpek senamka. Haini sijak blana verse 6. Boa harpek no aka borok ni mokolo phului rekha. Thewi rekha. Norokle bahisa to sajaka khukti musui harpek senama tamhan norokle. Okay. Apuila borok senaman dinole bo tuino nakna. Puila je borok no tak ka hadului bai. Aprolo bot tui bai ke harpek senam ka. Abule sengi janai ke waisi pono. Kaitol borok no hadului ni tak ka. Hai ni simi salai bele. A tak pro a hadului yo boro ni tui ba nahar ka. Prosno waisi pon sesengka. Okay. Okok sabai jisho hawo khukti musui a khukti bai ke kisa harpek senam ka. Harpek bahagia senam ka jisho bini khukti bai. Borok theka borok ni mokolo. Hallelujah. Praise the Lord. Orok kotor ko kok ke khukti da, tui da, harpek kaham da, harpek hamya da. Abuya. Orok kok ke obose Yishu Kristo ya pango zemon borok no tak habai. Jehetu bini takjak furuni simini se mokolo nukmani krei. Adam no tagai ti shaka mokol nukha. O borok asai furun si mokol nugya. So abuni bagai botam khlai kya ya pango takma haino habai ke. O borok no bahaino bini mokolo haina hai nukmanor tagai repiuka. Amen. Hallelujah. Anuk mana tagi rekha. Ketabuk tagi reman ya gulo omokol nukna nugya tabuk phano. Okay, saboni ya phawo hungke a borok ni ya phawo. Tangamola hathe rema logi no mokol nugya mokolo hathe rekha. Ketabuk kai tor haina hai thigle khalai repika. O thik khalai remano okay haino hai nijini khlainani mane thik engkha hane goshinani tabuk phano sabuni ya phao hongke oje borok mokol nugi bini ya phao amagi tam saba thangdik okay thangdik ani sagable Shilom ni pukhiriwo thangui mokhang soidik. Thangdik bodo shilom ni pukhiriwo thangui. Okay. Soidik ni saka. Okay. Shilom ni mane tamo rohor mani. Okay. Hallelujah.
Tabu amokol fula dino ang thangya tam nin kok khana ni ang suya kuni oro boro har per thei tong kha bo salok ke himi thang mangala khomuda bokok khana ya angi mangla khomudi ba kone kutul oro ni boro har per thei tong khan ro de khakti bahai kone boro thangya silom rogo silom rat ti rogo thangya kone bo kutuli mangla khomuda bo kutuli mangla khomuda ro ni Adam kutul khadino. Okay. Oh Adam nung boro, nung bokhanaliya. Nung berirmani se sengma jagani bo kutul kha. Kaitor je khatungui tongmani abono bo bin boko kariliya. Okay. Oro oje mokol fulabo haino. Thangdik hanjangma logi no a borok thangka ni sao makhang suika bo tangi sunai hanliya tangi neng harpek sil bo hanliya tamni khukti phol bo hanliya okay kono question singya bo thani ga bo thangka adam nang boro o kai to rangni ni yakung yapang tolau phayo arana kar sidi ang tawi ko ni yakung yapang tolau arana karsi samung basai thangomle yes tini kuma borong ni problem bobono problem angke hai oklai saja ke simis tong sinai ba ha baka ke yasangi tong nai ba tong thokmung na phaidi khaksang mung na phaidi nini saya angtai muito khlanya musunya okay angna karkha okay phadik ona karja mungo hone kaitor jisu kristo te invite khlai tong manake saksanangya Okay, abang ke saksa nanya. Thanglik ni dagi kha thangkap le o boro mokhang sui kya glang sakam mokol nokha adam nung boro o kai to angni yakung ya phango nakar sidya no nakar jakhamu yes nin thani po nang sa ekhlai ke kabang ma mistake khlai ja kabang ma nin life po nang AIDS pa nang khana nang cancer pa nang khana nang tumor ganang pa nang khana jasuk virus kotor fan mang jang khana nang boro sadik o subrai nang sani subrai nang ya prishana bagi ready da nakebe lekhai tongko na lekhai je tongko abani dora dino hake ano draksa roisung shiwo adola dino ano ma hake tlangi sing shiwo hake ano kharibo sing shiwo tag fan da complain dei tongko stop khai je complain da ni sabni darati badde nang je jaga tabuk nang tabuk jisuno nangu kokhabse sabni darati saya sokpa kyab lekhai tam khasinani ha tabuk romde chinni nukawo praino chin tok tongma ba tok khi khiu kalango bo tok khiu kalang khani dang nai tu gi tong nai ba abo boba kosom da na mereng da ni ja ang botok khi kana ha a tok no nai tu ma bai tok khi da nor jang no ba tok no nai tu ma bai nu kaw je tok khi klang ma ne a tok khi klang man tok khi abo nor jang no tabuk duty ba ha tok khi aroni nor jang na ni sible nangkung ma ni ba anu kau toki kelang mani abo norjang nani se toki nor na bagai tam nang abo sang man naituk na ble tok naituk ite dia adam problem klaisa sabni darati problem phai abo no se bo explain khai tongo kai to ki sia diba tabi ni aro ni problem kok na ni nango kutul na ni nango abo sible kok ba haida haya ninro bahai ke problem sok pai kya bahai ke bemar sok pai kya abu ya kotor ko kok ke ab bemar tabu ni naro ni kok na nango a problem ni naro ni kok na nango a jangjal ni naro ni ongkho na nango abu se o borok bahai no tangi ninga no ara khaktai bai ha sil jak na mokolo sil
a prosno sengkang ke sia seng kamu tam silka abo ya tabu ani je silom mane aro thangi sui de mokam tangai thangnai sila ang abo ya aw thangka suka nukha nukna ni sible tabu bini ba nung bo haino aje saya klai ngi tong na asai nong khona ni sible aje problem nung klai tama problem nong khona ni sible kokba saboni darati problem klai kya sabo saya klai re pai kya sabo abono botam le khawi nung ba hai jora magnang klai tong be a tok khiui klang kha nukawo ha bo tok khi ka ni ang nai tu ma ba a tok khi ar ni kemak lak aboni slai tok khi no no na ba gi nang ama ni no sang nai tu gi tok khi no no nai ini thani wo tini je problem a problem no no na ni ba problem ni na ni ko gi thangani kemai thangani ai ka ba nang je kese nang gi tong ka keplayo phaina ni aboni ba gi nango nang jisu kristo no abose ko khung ke kai to kaham bini khairok ma hamzak ma pai flaya pandamani to okay pandamani to kai to kaham okay जों अ जागायाव तेबो परिफायखौ ताम न खुंके Verse 8 His neighbors and others who knew him, a blind beggar, asked each other, Isn't this the man who used to sit and beg? Bono mokol fulake shininai rok. Tam mokol nukjake bono nukha. Abo setam salakya. Ma aboro dangke. Yagulo tam salakya. Some said he was. Bono kana. Baka salakya. No. Boya. Abo bono solnai si. Confused ngi thaka boro rok. Nono slaijang manukhe. Kebang mandi ni jati masak rok. Nono keplai ke nukgui. Kebang man nono shininai rok. Surprise nangjak nai. Confused nangjak nai. Bodang ka. Bonong na. Hey boya. Okay. Praise the Lord. Slaijak humani apa haino. Okay. Borok fully bishas bo khlaiman gla. Nono bo hunsugui man gla. Ketal. Korok safano Kristo bai thansa ke borok ketalongo. Amen. So ketalabo bahai. Judabo. Sekangni bai tekun solai mani kerei. Akol nugya nugui thangka. Sekangni bai kun. Praise the Lord. Ang bahai no. Phalik a juda kuk inglayana. A Kristo bai thansangai a ketal kuk sok pai mana ketal kuk tonglayana. Problem phapano phaikena. Boroni phaikena itongna ta thangdi. Problem no Jisuni bisingti ki khlai rohodi. Okay. Nang mistake afan kalai kana. It's okay. Mistake bahai ke phai ke borok kalai ke abia. Mistake no ki gri rohodi Jisuni mung bai ke. Kokya bose. Amen. Praise the Lord. Borok confused nangjaka. Confused simia. Kebang mat. Tabuk 9 point thaga sengtam no. Okay. Hey boya. Kaba a borok masaka. I am the same one. Angabo. Okay. Angabo no. A borok tam saka angabo no. Kaito kaham. Tini kema borok bumung tongmani somporai. Jishu phaikane bumung selainao Daniel. Awas Daniel soang nengjak. Kok busiti. Bumung tongmani somporai. Okay. So Jishu phaikya.
bumung selaina ka Daniel bumung selaimani Chaya da kun problem kerai tang men hinga ke Daniel chuak nangi tongo bahisa da saka krek khna toka okay ang norong प्रश्न संगी tongmani se somporai bumung tongmani jisuna sinika okay bung selai kibka Daniel also Daniel chuak nangjak ang oro bujir nai ma khobo se nang mung selai na khangke no borok ketala boya okay oro okay a borok tam sakaba angno a je afro bikha sanaya ba angno musaka tanglo borok confusion laija nang to nang na tongnai nini sinimu okay nang je tabo ani bu arbin ang arbin no selai jago man aba bu mungo ya dress ya hair style ya selai jago mana bishingo se amen ab bishingo sengna ni nang nai kai to kaham praise the lord bumung selai na kha haike na selai jaka no nang bishingo se selai jak nani nang nai sedai kai to kaham nang dress nai thok sumja bothrai juko plong ni phikungo tam sanding na tong sandini ai pukse paksa ngi tong lag diba nang pheba dress kasam sumja khaipa nin deher kaham bishingo kaham khaksangi tong thogi tong iman lag diba nang ambagi no Hebrew sungkluk la ya na Hebrew okay. Hebrew chapter 10 Hebrew chapter 10 verse संख्या 16 Hebrew chapter 10 verse संख्या 16 share kla di khorok sa This is the new covenant I will make with my people on the day, says the Lord. I will put my laws in their heart. Okay. Ang bumung Daniel, bumung Moses, okay, bumung Solomon, haka bumung Joseph, bumung Jishu ni pan parinaka. Aho baile Moses ni tomung kaham, Jishu ni kaham, Daniel ni kaham, Solomon ni kaham, ani thani koplong ngi thanglak. Parang man bumung kon problem kare. But bumung selai namani baile nang completely kun dino selai jagi manya. Ambag jisutam saka I will put my laws in their heart. Omono phainai molo ang borok ni thani semai tangna hunmania semai hunai subrai sabok ang borok no ani kerong seruanu pia abono borok ni bokhaw seyana. Okay. Am Moses ni yago pasta klai 10 10 commandments borok no holongo rekha pathoro rekha but jungno hongke borok nai bokhaw serana ni bagi sao seirana direct bokhaw direct action song khonai ja tam ung khamu abuya tam tong iko no sun nukjang nai ja direct a Moses ni kerama tam sija 1 2 3 4 5 hekama lekhau but ni ne ani kya bahaya Jisu Kristo tabu seir mani direct bokhaw so seiro aun bagin Kristo bai thansa ung suk nai rok bono bokha bai poito khlai suk nai rok abo phatar tei okay tam tong ni te okay phatar tam tong ni nai nai bisingo je dair jakban abusu tabuk ongkhoro bokhaw so seiro samo Amen. Tam kerong, tam rules and regulation, tam khlaya, borot thaya. Okay, bahake buzia, bokhaw so direct seyo tabu. Ambagina sakani dress, sakani bumung, abo baike
neng okay salaijaka hani sinimung renata thangdi bisingo neng okay Jisu Kristo no thaida khlai rekha tei aje bo seina hanmani abo a sijak bodolo neng khode khobjaka kaito kaham okay so tabuk oje mokol nugia boagi bikha biro tagu botam saka norogano aje bikha binai dani ma ang abono tang male sakati haino mokol senami thepai riya bisingti na tar thik ke thepaoi nongnai jat khlai rekha baksa tongle mokol nugia ro khaksa nugo khaksa nugia khaksa tam khlai soisoi mokol hake senamoi hake bisingo dainao pia babor mokol hake hai hai tongo yangle amonus nugia dobligen mokol theria di Jisu Kristo bono bobo hai mokol original mokol bisingti ke direct connect khlai ro Jisu Kristo tu kun nokol kri original fresh product amen hallelujah ani kidney asa khamtalia hani baksa sao baksa ani hozom shokti asa krikha baksa sao mokol nok thalia baksa sao khonjo khna thalia baksa sao bokhna ya sailia baksa sao ai ta sasiri phanse malia bukhuk tui to nang asa kesen rongno gosin tongo abu simiako nang je Jisu bai tongo o Jisu nono ketal khunju ketal mokol ha ketal kidney ketal hozom shokti ha ketal phan nono reimano nang abono porimale poriwo phan keri rok phan manai ya pri kebelo kera khlaijaknai toling haike binai porimale poriwo status boruwo yang niji ni jorao hangkangke ha kangkhung sekrika yang lahan toling haike binai ni saitongo nang declare da khake waise pono brand new mokol brand new khunju Jisuni mungbai brand new bukhok Jisuni mungbai brand new bukha Jisuni mungbai brand new kidney Jisuni mungbai brand new hozom khlaijaknai okay stomach ni mungbai brand new pan brand new thoi brand new shir brand new bukhnai Jisuni mungbai nang declare da khake o borong tongo nuja Jisu selai rekha Jisu Kristo ka brand new ketal no replace khlai re manai nang baba sapono declare bukhaya yangla satiro sokna habai sangsaro sabi sabong ke Jisu Kristo ni satiro yangla a sabi baike mokol ketal se arrange khlai na ya ha sabi baike bukha ketal se arrange khlai na ya nang ha a sabi baike khologoi ha ketal phan a sabi baike kholo ketal kidney ha ketal jenang mani nini nangabno khologoi ni nangnas na ya brand new ketal no suruh Jisu Kristo brand new amen hallelujah praise the Lord kaito kaham dele declare kaji ketal mokol in the name of Jesus mokol power mature take Jisuni mungbai ha khonjo khnama take Jisuni mungbai brand new khonjo bahai Jisuni mungbai bukung kaham Jisuni mungbai bua kaham Jisuni mungbai hallelujah brand new declare khaji brand new kaito kaham tolawo gobangma koi answer o jagao ahjorani pondit rok pondit no honjiwano ha sak sak no kaitor bai tongo hunai rok gatabo they ask who healed you sungka sabo hamreno no bosaka a Jisu honjaknai Jisu ga Pharisee rok sungpiuka he put mud over the Pharisees asked okay
the man all about it. And he told them, hai mas habiu ka bo Pharisee rok no. Okay, ano oro hake phulir ka ha, ang hake sui kya hake hamka. Okay. Afro Pharisee rok sungpiu ka, this man Jesus is not from God. He is working on Sabbath. Aham ya hamani ke boroni mokolo kesekria Pharisee rok ni. Aha. Mo kaitoni boro ya bo Sabbath o samung khlai tongo. Sung sao ke. Okay. Tuma Sabbath ya. Tuma Sombar, tuma Mongolbar, tuma Budbar. Sung nangmani ba Jishono suble. Bodin. Tangai boro. Abu ya asi important ya. Sung nangkok mani ke bobo hongka ke. Ang jese dino pa nangten. Jese thayo pa nangten. Ang Jisho Kristo hong nani nangnai. Pharisee rok ni problem tamo. Jisho Kristo Sabbath o hamreka. Yang a boro ni tong ma tamo. Ang hamka. Ang hamke. Ana hamreka Jisho bo sain tongka. Boro rok sungpuro bokong saka. Pharisee sungpuro bokong saka. But je nugnai rok sungnai rok ni problem tamo. Boya mo boya. Yang Pharisee rok problem tamo. Mo a Jisho bo kaito ni borogya. Arosu problem. Yang hamnai sesa sai tongka ano Jisho hamro. Okay. Yang borong ni problem ke Shonibar no tui. Borong ni problem ke yang mo a borong ini simaya. Borong ni problem ke bini bokor ni buddhi ba he borong mokol no yasa ke kundino mokol no piri maya. Ano su problem? Yang hamnai le size tongka ang nu ya tong mane asai purun simi iko ang nu ke ano Jisho hamre ke. Bahai ke hamre ke bebang sai kenar ke bo. Yang sungnai rok se sob sungo answer man yaglo gob gosia. Prosno ke sungo. Answer nai bo rin rekha. Amse boma bu phano ringko. Ha? Boma bu phano ringi singka. Nora yang tola pori nai di. Boma bu habo saka. Bo sikla sokjak ble. Tai tam sungo sungna na bondi. Kok bo soin sakata. Bo mechur boro khoroksa. Bo jam sarmana ban thi. Tai ana tai singna na ngela bosrai basa angkala do boma bu phan na hari singna ni. A sikla kotor ma hamka ang hamka Jisho ana hamrgani sai tongka. Hyper se bisa se klaya ko Pharisee ro. Boma bu phanas na hari singko. Okay. Boma bu phanos se na hari singko. Laso ngangke ab borok tongi malia. Look, the man exclaimed, I told 27 verse 27. Look, John chapter 9 verse 27. John chapter 9 verse 27. Look, nasidik. The man exclaimed, I told you once. Ang sakanorong already ano Jisho hamro hunay. Don't you listen tam norok khnayada tam hokong ko kasuk sengka. Ang sabada mabada saimia ang ani Jisho ano hamro ka. Ang mokol nungya tongan ang nukha. Ang sumsogo tongan ang nakar zakka. Saimia ang boza gawo. Sarai kok. Ni nani thani man sarawun phanya nang nai. Sombada Mongolbada Budbada saimia daily ani Jisho. Mana tabuk ke thang tono, hamanari tono, sari tono, saka ham tono, ani Jisho, anu mergi tono. Hazar sorganishwari bai, bini phola bai ke, ani Jisho. Kokko buse. Okay. Orang borong angnorong saya tiba te bai buse. Bohai ni sapika, ang monorong no sakable, saka angnorong no, te bai buse. Norong se khanaya ang te bai buse sana ni. Bunga sonna hari busengka. Oh, gana gini borong na hari busengka. A borok seman sari tongo. Asuk sengjak mawo Jisho hamreka. Tamngi norok omorok no te waisa khnana naiba. Tam bagi sengsarek. Oh, haken norok suda da bini sagri ngna musung. Tikke saka bobo. Norok Jisho ni sagri ngna musung jakna. Ambagi noran barbar sungu. Okay. Africa borok zol jak like a Descartes 28. Descartes and said, right? You are his disciples. We are disciples of Moses. Pai khana ble. Borne answer tam pai kya? Mat Jisho ni sagri Katolik. Sung Moses ni sagri si. Pa. Original lo mani ba. Bahak hai na hai.
sampliyo ba thangpiba hake borok bono kului haini saka phari sai kulkha borok barbar sungo tai borok tabu kubui sajak porko kulo narok jisu ni se sagre na musung jagna ni a nugnai bu sakable nor abuni bagis anan barbar sungo nor jisu ni sagre na musung am bagai nor anan barbar sungo saba hamre ama babu sono na hari bu sungo lukono na hari bu sungo akong kok sungo watei wai bu suksung norok tam jisu ni sagre dana musung jak haini sungjang male kulkha as phari sai a nugnai no kulkha right norok jisu ni sagri sungke moses ni sagri paikena ple ko moses no songnai sabo moses no phandanai sabo moses no daginai sabo moses no tei dulai sabo a je tei dulai sa ni ko khnai tong tu se a sampiliwo se baklai thanglai sem mia baba hainang laikya adam sumsok laikya sung sumsok se aras kasai tongko second adam kok khnaka bokok khnama bai joto borong mothang jaka abono ke khnanas naya puilana adam kok khnaya ka thibe kya second adam jisu kok khnaka joto mothang jaka abono ke khnanas naya abono ke tangje interest nangjago aje sumsok lai mani sung taw sumsok bodolo se chini puilani borok se saya khlaken ka sung saya wase patam khna tokjak baba se second adam kok khnaka borok mothang jaknani jaga sok paikya tar mothang jaka bono poito khlai keno subrai hini gosi keno bobai thansang keno srai kokble orot pharise rok bahaino hamka okay gosinara ni seklai sake okay hain sungpinika answer ko biman manaka gosia okay olong mala tam borok paisi sung moses ni sagri se am moses ni bokrok jisuno onke gosinas nailaya kaito kaham so aboni bagino a borok direct saka why that's very strange the man replied he healed my eyes direct saka proke bo ano hamro kani mokol nuya nugruka yet you don't know where he comes from okay we know that God doesn't listen to sinner, but he is ready to hear those who worship him and do this will. Yes. Direct 31 sung porikhe sung nugo. Okay. Praise the Lord. Kaito kaham. So anga so kolok phasing thanglia khaklai norok bujiman khana pore de obono barbar okay bujiwan parik kokotor ko oboso tabu okay bible bar share khaja kong porichono chung sawi mano kaitor musi bai kok saka o borokle boroni phai abo suda chung sawi manja okay 30 o sawo o borok khai henai saka omo bosok wana mo singsa kokba bo boroni phaikya norok sawi manja phano bo ano mokol nugrka norok saisi maya boroni phaikya bole nadi ana hamrisi rekha 31 sung sawi mano kaitor sumsok ganang rokni kok khnaya pia bono surui bono naimatei okay bo naimatei tongnai rokni kok se bo khnau amen aborok sem khlaikia mokolo theja kaha thejagi tongka sui di hinka sui kya jisu je naima haikan tongka kok khnaka mokol nukha nang bahaino tabu sumso khnai okay bukha dukhota nangjak di saya hnai okay ani ni agi saya khlaimano muito khlai nang mukti takhi klai di agi ba pain thangka tabuk tinin thaniwo direct okay gathar kaha mazra krai abuni ni bagai available jisu kristo nang just bono bu khabai poito khlaina se subrahini koshina se bo kasam note muito klaya katal simisu nonoro nai okay thaisin pora laimamon tonglana sing hebrew por laika thaisingo abuni tikse tola drobo okay hebrew porika sing thaisingo dosni tese tola drobo porika sing nogo I will never again remember okay
Hebrew 10:17. I will never again remember their sins and lawless deeds. Chaya kapan khlai kena kai tor te muitu khlanya musung jaya. Nang bahai no a saya engkha paikya muitu ta khlai sidi tabo kaham nin thane shok paikya kaham no tui tong thok sidi. Kesam no muitu khlai tam leng na tongba. Kai to kaham. Salo asun nang siteng jotona hambai farik palke seng kai tona hambari lain. Father, thank you nang bless khlai mani bagin ni kaplai kok bai. Apa seng phanman kha nini kathang kok no khnawi. Poito seng hai na hai tajang phiu kalo. Thank you Lord kanai tong nai. Te joto yaglo khna nai rok nin thani ya paro. Jishu nin thik ta sarsa obo busle ka hamse. Je brok khna nai bin thani o obo bufang kaham asai ma ka asai nai. Kotor bufang nai. Buar banai bathai thai. Yes Lord. Nin thani ya paro. Nin thani submit klai baba. In Jesus name. Amen. Amen. Chalo belai hambai. Asunu situng. Kai to lob zakta. O kogrok nini bagi important kangka ba te korok sanobo share klai redi hambai.